دما خوش ببینرین هجا ایرو 13 سبات 2024 روزان جی روزا سهشنبه بویا رو گشتن هری سرکی و هری باکشین کو درکتنه امی جوار پیشکش بکن ل دسپیک چند سرونچین ما به مراسم این گرسی لکوبان او دیریک شهیدین ایرشا 11 سبات یا لدشی فدراسیون گازین شهر هاتن غار کرن لسر آستا هریما باکور و رشتات سوریه به چارکیان کمپلویا نابنتوی هات شرمزار کرن. تاوی زختا پولیسین فاشیزما دولتا ترک باسکن مشا مزن یا آزادی ین وان او قرصه پشتی 13 روشان لآمده گهشتن هف. لإمارات سرک کمار ترکیه اردوغان او سرک وزیر هریما باشوری کردستان مسرور بارزانی جویان. ببینرین هجاب سرموچین مبون اونها جمع برفریه بلتنا خویا ساعت هفتان و بینرین هجارا پار و بکن و چامه یکم تکلداری مراسمین جانگورین آزادی یکود 11 سبات ده به بالفرین بیمروف دولت ترکیه داگر کرد ناوندا فدراسیون گازیان یا باجاری قامش دو کربو آرمانج ایریشن خوین قرکریه ده انجام ده ج فرماندار او هر وها گازین شهری روش آواز سرخون روشلات او آزادی دیرک شهید ببون ایرو تاویوان هر دو جانگورین آزادیه لدیرک لحلب او هر وها لکوبانی مراسمین جانگورین آزادیه پیک هاتن ده مراسمان ده پیاما سرکه یاش بو پاراستنا دستکفتین کو به خوینا شهیدان هاتن قزنج کرن هات داین او هات گوتن جبو پاراستنا وان دستکفتیان جی او حتی داوی تیکوشین آخوا بدومینن وی آوایی مراسم آورکرنا شهید سرخوین روشلات پیک هات به صدا نشینی نفراتی حوالین شهید سرخوین و شاندین شهری می بشتاری مراسم آورکرنی بون. د مراسمی دل سر ناوی گازین شر نوجان روشلاتا خوی بالکشان د سر فداکارین شهیدان او ها گوت ام ول گازی شر ام خودی ولات خود ارکبن ام دشمن نیلن ولات مداگر بکه او قفنویک دخوازن سر مفک بینن ام حمیات تک ببین بلکو هیزا هوا سرخون وطن حوال سرخون هری داویج او بو گرم هم بری دشمن تکوشینگی هری خود بدنه مشاندنه جفرمانزارین یپجی روجده فلاتجی سوزدا کو اوی ریا شهیدن خو بشوپینن او خویناوان نعردن هیلن به همان آوایی خلکی درگیجی شبو غرکرنا شهید جبر العبو دلوان چلاغا و آزادی دیرک کمبونه شینین دیرگی اندامین سازین سویل روسپین واجار و نارچین جسی روشداری مراسمی بونه دا خفتن نل مراسمی هاتن کرنده وات گوتن شهیدین مجبو پیکانینا آرمنجو دوزین گری خو پاراستنا آخا خواه جانی خواه فدا کرن بارنامه شهید ناو تبگری آزادی قندیل ناو پاشناف امین سید احمد ناو دایکی آلیا ناو باب یوسف جه دیرو کاج دایک بونه دیرک 1982 هروها شینین تاخن شیخ مقصود و اشرفیه حلبیجی جنازه شروان قصد محمد شیخ مصطفى کوب نخوشی که شهید بو اوغر کرن صافت
زب شهیدا لور آخافتن هاتن کرن و هات دیار کرن کو شهید محمد جبو پیکانینا اولهیه هرمی چک هلگرد و حتی نفسا داوی شرکرو لبر خدا اینو به فلسفه جیانا بمرین جیانا رومت اف فلسفه تاني فكر رومان ريبرابويا ريبرابو ياغو امرالي فاغوهات وخستا لابندا زانستي گازین شرانگو شروانین یه پجی قصدی و هر واحی زندانیان لشکرین دبن سیوانا قصدی دجبو اولکاری و پاراستنا خاکا ولد پارچک جلاشی خودانه آنگو به گوتنه کردن جد اسپیکا شورشا روجاوی کردستان حتی روجا ایرو بیتری 28,000 شروان بریندار بونه بیتری 500 جوانجی پارچک جلاشی خودانه و بونه گازیم بگوتنه کردن و که ریبر اپو دبیجه شهیدین ساخن ده روزی که به وی آوایده دولت ترکیه کرد ایریشین خوین لسر وان پیشنگ وان شروانین خودی اراده جپولا یا جبو پاراستنا دستکفتین هرمی جبو پاراستنا گلی هرمی دنوا تکوشین ده که ریا آرمانجا ایریشین خوام ده ایریش هری داوی یا لناوند فدراسیون گازیان یا لباجری قامش ده افیک با آوای که اشکره درکت پیش گازیا شر روش آوام هر وها دجله تربسپی جید بیجم آرمانجا سرکیا وان ایریشین داوی درکریا دولتا ترک دده خویا کرن کو جه اراده آوان دترسن. دشورش روج آوا با کرو روشلات سوریده به هزاران جوان جه همو پیکاتیان تبلی شورشی بون. دو غرا شورش دوجبو پیک آنین آزادی و دموکراتیه پرچه یک لاشی خوون دا کرن و جیهان جه مترسیات ترورا داعشی خلاص کرن. ایران حال نگیم چونه بلکی صبا دستی مهرن بلکی جاوی مهرن فکری مهیا یعنی حتی اف هیز و اف فکر هیا هر ازید ناف تکوشینه دبم اف دجله تربسپیه شروانا گازیا خودی وینه که جپولایه هزو وینا وی جیریشین ترکیه داگر کرمزن تربو تاوی کوی دیریشا ترکیه ده پرچه یک جلاشی خدا لی اسرار روی ده تکوشینه ده بهستره هوالن غازی شهید زندینه این امر اجی وکا جنکی ده شورشا روژ آوادا بریندار بوما هر دولنگیم چونه باجار به باجار و گند بگند دجله به حوالین خوره لهم بری حموچتین القاعده جبهة النصر و داعش شاركرن و هرم جصادي بستو شش خاكا سوريا باولكرن او ده 1022 ده ببالا فركا بيمرو واداگر كريا تركيه لگنده سيگر كاي باجاري قامشلو بچار حوالين خوره بريندار دبا نهاد نفاقا صالين جو ام تولي حملابو وما باراستنا قالي خوا الهمبري هيزا كتروليست كر دوردا ام بريندار نبون بلا فركا دولتا ترك ام هاتنا هدف قرتن غازين شر این کجبو مروواهی و داوی کرنا مطرسیان شر کرن ایرو دبن آرمانجا ایریشین ترکیه دولتا ترکا داگر کرد یا زیوه مهده کنفدراسیون گازیان لباجاری قامشلو کرا آرمانج و ده انجام ده دو گازین شر لدیجی داعشی شهید بون مثلا دوی دمیده يعني هوالين غازي هوالين بريندار تينا هدف قرتن وكا هوال صورخين هوال آزادي يعني دي ساتي خويا كرن ترصى دولتها ترك إيش هوالين بريندار إيش هوالين غازي زان مثلا إيش برخوادانياوا إيش تاكوشيناوا إيش ريخستناوا إيش بيرو باورياوا وان زين شر بوندا کرنا پرچین لاشی خو نرخی مروواهی پاراستر و دبرد لاوله کرنا هریمه ده جد اسپیکا شورش روجاوا و حتی روجا ایرو بهتری 28,000 بریندار و زیدتری 500 جوان جی گازی نه ترکیه قرکر به هدف گرتنا وان برینداران دخوازه تولا داعش و تکچوناوی
هلينا. بل هر لدجي إيريشين داگیرکری دولت ترکیه ین سر هرم او بطایبت ین سر ناوند گام پیک هاتی هر سوالاتیان جی زیده دبه ناوند راگاندنی یا ریوبریا خواستری دموکراتیک یا کانتونا فراتی او مجلسا کنگراستار یا باکور روشتات سوریه به داخلین جدا ایریشن داگیرکری دولت ترکیه ین لسر ناوند گازیان شرمزار کرن او گوتن بوی آوای دولت ترکیه حول ده طولا چتین خوین داعشی ین لسر دستی وان گازیان تک چوی هلینه. بریا دروژان دولت ترکا داگرکر ایریشن ناوند فدراسیون گازیان شر القام مشلوی کر و ده انجامی ده شهید و بریندار دردن. ناوند راگهاندن یا ریوبریا خواستری دموکراتیک کانتونا فراتی به داخلیه که اویری شرمزار کرو گود. داگرکریا ترکیه جگل کرد و شروان آزادیه ین کل دیجی داعش لبرخوادان و شرکرن و دیروکا جنوبه بتی بنزیری نویساندن طول هلده. ترکیه به ایریشن خو سینورین حمو پیام ناف دولتی درباس کریه و یاسای ناف دولتی بن پیدکه. به همان ارمانجه مجلس کنگرسارا با کروجلات سوریه جی داخلیه اگدا. مجلس سرساغی جمالبات شهیدان رو خواست و هاگود. امی وک جنج اردوغان فاشیست حساب خوازن به فلسفه جنجیان آزادی امی وکی ریخستن لمیدانان بن سرکفتن و تقز آگلیمه به الذي لم يعرف يوما سوى لغة السلاح والدماء نگیزگاه کمبونا جنین زنوبیا اکانتونا طبقه داخویانی یکدا و ایریش شرمزار کرن ده داخویانی ده هات دیار کرن ایریشن دولتا ترک لسر هرمه ریل برزندیبونا چتین داعش بدکه ندين بشدة الجرائم المستمرة للفاشية التركية ونطالب كافة خلكن تبقى داوية ده أشكره كرن كواوي بهاف قرتون ويكيتيا قلان حمو بلان داقر كران تيك ببن بربینرین هجان آمد راگاندن و چاپمنیه یا یکینین پاراستنا گلی یپگیجی ناسنامه جانگوریه که آزادی بناوی جبار الابو به رای گشتره پاروکر یپگی ده داخلنی خود جمالباد و گلی ولاد پاریز را سرساقی خواست. ناوند راگاندن و چاپمنی یا یپگی راگاند که شروان کیوان ده انجام قضای که ترافیک ده شهید بویه. ناوند راگاندن و چاپمنی یا یپگی ده داخلنی خود او آگاهی پاروکرن. 12 سبات 2024 لنافچه گرکلگی هفره ما جابر العبدو دماکوژ با اجازه دچون مال خو ده انجام قضای که ده شهید بویه. ناونده وها بحثا تاکوشینا شهید جابر العبدو کرو گوت هفره ما جابر لنافچه گرکلگی جدایک بو و جپکاته عرب آوه هرمیه. آب هفره ما و حوال ما محمود برخودان رمیلان پاشا یاد دیروکا شورش روژاوا ده جهکی گرینگ دگره شهید بو. خطریا دشمن نتنه لسر گل کرد بو. ده همان دمه ده لسر همو خلکن و هرمه خطریا دشمن هبو. هم جبر شهادت آب خوا و هم جه افراستیا دشمن دا دیار کرن کوه هفره جابر هین زلالتر بکوه فرقاوه و لگرین خوا یا تکوشین آزادیه بدومینه. و که هر مروفکی لسر و آخه دجی آرمانجا کوی هبو که اوج آزادیا همو گلان و جیانه که به هفره بو. هفره جابر به وراستیه لگرین خوا یا تکوشین تمام کرد و سال 2017 جوار کلیج دایک بویه تولین وارفین مبو. ناوند راگاندن و چاپمنی یا یپگی سرساقی جمالبات جابر را خواست و گوت ام سرساقی دسری ده جمالبات هجا یا هفره ما جابر و جهمو گل ما یه ولد پاریس را دخوازن ام جارا کدن سوزدن کو بیرانینا هفره نخواد تکوشنا ما یا آزادی ده بدن جیاندن و هر تمزندی بهلن لگوری داخویانیه ناسنامه شهید و هایه جابر العبدو لگرکه لگش دایگ بویه 12 سبات 2024 شهید بو. بلید روشه که به ویاوی ده ایرشین داگیرکری دولت ترکیه جی ین سر هرمی دوام دکن ایرو جاره کدن جی دولت ترکیه داگیرکر گوندین شهبای دان برتوپان لعالیه کدن دی ایرشین سر ناوندین خانن لشکرین حکومت شامی ده جدو حتی نها سلک لشکرین حکومت شامی هاتن کشتن او ولاتیه جی جیانا خواه جدزا. ایرشین لگوند تل مدیق ین هرما شهبای لدجی نقطه که هیزن حکومت شامی پیک هات ده انجام ده دو لشکرین حکومت شامی هاتن کشتن دو جی داگیرکریان گونده بینی یا نافچه شیروایا خالین حکومت شامی او شونوارین سیویلان تو باران کرد ده انجام تو باران ده لشکری که حکومت شامی جیانا خواهی دزدا هر وها توپین داگیرکری عربه که ولاتیان جی کتن جبر ایرشی ولاتیه بناوی جوان اسود یه جیانا خواهی دزده او اتنان کیتو جی بریندارد به اتنان کیتو نحال نخواشخانه نافچه ایتی درمان کرن دیسا دو ایواری جل نیزی مزگفتا
فاروق آتاخا کورنیش آل باجری قامشتوی ایرشک پیک هات. ایرج آلی بالفرین بچکین دولت ترکیه دایر کرد و پیک هات. لگوری آگاهیان بریندار هنه لی حتی نها آلین پیوندیدار دربار ایرشی ده داخل یک ندانه. ببینرین هجا ایرو 13 سباتش بو کمپلویا 15 سبات تنه دروش مانه دوی چارچوبه دجی چالکینش بو شرمزار کردن کمپلویا نافنتوی هر کودچه زیده ترده به دوی چارچوبه ده کجه که نپگه و کجه که به داخلینین جدا 25مین سالوگرا کمپلویا نافنتوی یا لهمبری ریبر آپوم شرمزار کردن و ده داخلینیان ده وان ریخستنان بالچاندن سرویه که دوی لدیجیم کمپلوی تکوشین و برخوادانی هیناجی ورخورد کردن. Unutmayalım ki kadın en gelişmiş ülkelerde bile Hevserukatiya konseyeri ve berha keceki fermandariya biryargahan nepegi u koordinasyona keceki bidaxuyan yanne salvegera 25 cana komployan navnatavi ya 15 sıbatı u hezin komplogar şermezar kirinne. Hevserukatiya konseyeri ve berha keceki diyar kiri Gelê Kurd 25 salin netijî komployê di nava têkoşînekî bê navverdeya ûha got. Têkoşînal dijî komployê û xwedî derketinal rêber Apo li Kurdistanê veguherî têkoşîna xwedî derketinal azadiyê, ziman û nasnameya gelê Kurd. Bi komploya navnetewê dihat armançkirin, gelê Kurd dest ji têkoşîna azadiyê berde, lê gelê Kurd li dijî komployê têkoşîna azadiyê mezin kir û roj bi roj hîn bêtir nêzî azadiyê bûye. Keceki dazanin de encama têkoşîna 25 salanda komplo û komplogerê teşhîr bûne, têk çûne û banig li herkesî kir ku tevlî pêngava azadiyê ya ji bo rêbera Apo bibîne. Fermandariya biryargehan navenda parastina gel nepegê jî diyar kir ku komploya navneteweyî di şexsê rêbera Apo de li dijî gelê Kurd hate kirin û dazanîn ji bo vê yekê jî rêbera Apo 15 Sibatê weke roja qirkirina Kurdan pênasa kir. Nepegê daxuya kirin gelê Kurd û tevgera azadiyê ya Kurdistanê her roja 15 Sibatê weke roja rastiya êrişên li ser hebûn û azadiya xwe û biryardariya têkoşîna li dijî van pêşwazî dike wiha got. Rêber Apo bi berxwedana mezin a 25 salan bi sekina xwe ya dîrokiya azadiyê bi rê û rêbaza têkoşîneya mezin êrişa komploya navnetewî pûç kir. Gelê me û partiya me PKK dora rêber Apo civiyan û bi vî rengî têkoşiyan. Vê têkoşînê û berxwedana îmraliyê hemû hesabên xirêj ên komplogeran têk birin. Nepegê diyar kir weke gerîlayên azadiyên Kurdistanê ji bo parçekirina komployê û pêkanîna azadiya rêbera Apoyê hemû erk û berpirsiyarên xwe bi cih bînin. Koordinasyona kejekê jî diyar kir armanca hêzên komploger ew bû ku di şexsê rêbera Apo de tevgera azadiyê ya Kurd biqedînin û bikarbin destûwerdanê li Kurdistanê û rojhilata navîn bikin. Kejekê dazanîn komploya navnetewî bi berxwedana rêbera Apo û rêbaza wî ya têkoşînê hat pûçkirin û wiha got. Li dijî hêzên modernîteya kapitalîst, paradigmaya azadî ya rêber Apo bûye deriyê jiyana azad ya jin ber bi wê ve diherikin. Komploya navneteweyî di rastiyê de komployeke li dijî hemû jinên li pey jiyana azad bûn. Ji bo vê divê jin û gelê me li dijî komployê û tecrîdê têkoşînê bilind bikin û ji bo pêkanîna azadiya rêber Apo seferber bibin. Belê her li herîma Bakur û Rojdatê Sûriyê jî çalekên ji bo şermezarkirina komployê dewam dikin di vê çarçovê de li kantona Cizîr, li Frat, Minbij, Tebqa, Reqqa, Şehba û Efrînê jî gelcareke din daketin qadan û di çalekiyên ku pêk hatin de banga azadiya fîzîkiya rêbera Apo hate kirin. Li herîma Bakur û Şlatê Sûriyê çalekên şermezarkirina komploya navnetewî ya 15 Sibatê ya li dijî rêbera Apo dewam dikin. Bi vê armancî li tirbespiyên meşek hat li darxistin. Piştî ku meş veguherî mîtîngê li ser navê tevgera ciwanên şoreşgerê kîwanekînan axivî got.
هێزین کۆمپلۆگەر خواستن di şexsê rêber Abdullah Öcalan de vîn û berxwedana gelê Kurd têk bibe. Lê gel bi saya ramanên rêber Abdullah Öcalan li ser piyaye. Li kampa Waşûkanî a li Hesekê jî meşeke hat li darxistin. Tevgera Hilala Zêrîn a Hesekê bi heman armancê daxuyan yek da. Hilala Zêrîn banga azadiya fîzîkî ya rêbera Apo kir. Li ser esasê şoreşa azadiya gelan em têkoşîna xwe berdewam bikin. Em bibin dengê rêber Apo û rengê hunera azad em soza azadiya fîzîkî ya rêber Apo. Meclis Sajnana PYD ya Girêspî Laîn Îsayî derbarê komploya navnetewî ya li dijî rêber Abdullah Öcalan semînerek da. Bi heman daxwazê ciwanên kantona Firatê meşa dirêjê dest pê kirin. Meşa li Kobanê ji aliyê yekîtiyajinên ciwan û tevgera ciwanên şoreşger ve hatî organîzekirin wê heta 15 Sibatê dewam bike. Partiyên siyasiyên li kantona Reqayê daxuyan yekdan û komplo şermezar kirin. النصر لقضيتنا الحرية لجميع الشعوب العالم والحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. Li kantona Tebqayê bi deha nedayekên aştî û endamên mala gaziyên şer gotin. Komplo bi armanca dûrxistina gel ji fikirên rêber Apo pêkitî.